Ekipa, danas radimo, kao što smo rekli, mali servis na Kišovom golfu. Kaže golf, petica, baja moj, jedan malo žmigaju ovi... Ali bitno da je maska od GTI-a. Da, bitno da je maska od GTI-a. Uglavnom imamo sve ovdje za mali servis, snimit ćemo vam brzinski kako to radimo. Danas smo saznali da moramo raditi na mom BMW E46, isto tako mali servis, to će isto biti jedan poseban video, ali uglavnom možemo krenuti. Čuli smo se. Sad, roki moj, evo naš Objasni Ki šta radiš ljudima. Zato što ne... Malo je loše osvjetljenje, to smo već spomenuli u videima. Poboljšat ćemo osvjetljenje u skorije vrijeme, pošto imamo reflektor, jel tako? Ima ljutak. Imamo ljutakov reflektor, samo treba donijeti. Tako da imamo reflektor, imamo sve. Idemo napraviti mali servis. Možda šalciger bude stradao. Treba je šalciger, šalciger. Ovo je šilo neko. Ne treba. Zato što ne mogu ovo podbaciti, moram raditi s ovim. Što je previše dugačko. Kako već, a? Da. Sad ljudi, molimo Boga da ne padne auto na kiša prije svega. Da ne padne na tebe. Sad bi ti bilo idealno da imaš ono na točkićima. Gdje se to može kupit ljudi? Ako neko zna, nek piše u komentare. U Tokiću. Ma rađe ću naručit s AliExpressa, bajmo. To je pa tak sad. A ti ćeš, tu ti nestane kanta, gospodine. Di ti planiraš to ulje ispraznit, ha? Ma ne gledaj ti te firme da li... Lele, ali će to biti dovoljno, bolje pitanje. Ma biće, imam jedno 4 litre, 4,5 litre ulje u autu. 4,5 litre najjače. Pa ja sam gledao oko ide 4,3, tak nešto. Sad, Evica, ne možeš otići nazad nikako. Gdje mi te ključeve? Zato te vi klacka to. Ajde, dok ti to radiš, ja ću ti pogledat kako ti ja mogu ovaj far. Taj far popukao mu je nosač, kažem ti. Sam ja da je puko nosač, ali... Pa nije on nema nosača uopće, ja sam to htio lemit. Ja sam to htio zalemit. Pa pogledaj, vidiš da tu nema nosača koji ide do ovdje. Znam, ali možda možeš vezicama, da. Vezicu, da, ali ne znam gdje su mi vezici. Znači, mi te neću moći čarapiti. Možeš, pa imaš papagajke. Da, ali kako ti to planiraš izvući van? Pogledaj ti koliko je to uvučeno kod tebe. Koliko je to napravljeno na golfu. Nisam imao problema kad sam radio servis mali zadnji put. Pa ne treba biti problem ako imaš šta potreban alat. Ali mi nemamo ni L od alata. Ljudi, imam najbolje moguće susjede. Susjed se upravo skinuo u pidžamu i išao spavat, ali će doći da mi da dio da napravimo kišu golfa. To je mali servis da dovršimo. Evo. Tako da big respekt za susjede. Ali šta je se stvar i da padne, ne vjerujem da ti može biti išta, evo, iskreno. Pa može. Zato što motor ti je dovoljno visoko, tebe sam branik može pričepiti, a branik će puknuti. I može će ti polomiti rebra, onak, ni strašno. Kažu možda. Ništa, ako padne branik, to jest ako padne golf na kiša, pišite u komentare golf 1, kiš 0. A ako kiš napravi uspješno servis... Šuti. A ako kiš napravi uspješno servis, napišete kiš 1, golf 0. GG. Budeš li me ureko, buda mi pao na mene, znaj da ćeš me sanjat. Muka će ti bit zbog mene. Pa ne, sam ću otići kući, upalit lol. Zamijeniti filtr zraka dok ti to radiš. Sad ćemo vidjeti koliko ti je kritično stanje. Sad ćemo vidjeti koliko ti je kritično stanje općenito. A sad zamisli, još nismo ni počeli raditi na golfu četvorci. Ajme majko, znači ja duže šarafe od ovih nisam imao. Ajde još izać van.
Lele. Koliki šaraf najjači. Znači krene lagano. Znači doslovno toliko lagano da je. Zato tu staviš račun gore sam ga... A znaš kak će se da sad stavljati račun još. Pa i ja sam debil, imao sam totalno bolju ideju. Alti curi ulje. Nije ovo, ne. Nemoj vraćat plastike, sad pogotovo po kiši ga provezi da ti otpore od ispred sve. Evo vidiš će tako moći samo treba. A sad je u moju stranu? Znači treba cijeli ovaj filter vaditi. Bak. To zrno je. Znači trebamo ove tuše, ovdje sjeći, ovdje se. Znači ima... Čas da ne padnu ove. Znači ima ovaj, i još jedna mora biti još. Na ovoj strani. Ne znam. Ne, to se iščupa van, ovdje dolje na kuću. Pošto je ga sad vrlo. Ajde prije da ga izvučem. Znači, ćemo se desiti. Ne može, mislim da to nije na kopći. Nije to na ovako. Spreman da mi ovo radimo cijelu noć. Isusa ti Hriste. Krene. Mamice. A? Niko da krene. Da se ja mogu ostaviti. Da sad trebam zakreniti dovoljno da mogu. Da. I sad... To je to. Nisam imam lampu, uzem, čekaj. Uvijek sam ću te izgušati, baciti. Nije to. Vidite ovo auto skroz. Ne moraš skroz. Dok prilika na ovo, prilika ovako na drugu stranu. Viš? Šta vidiš? Tu nema ta spuža. To ti je razlika između skupljeg i jeftinijeg. Skuplji, jeftiniji, gledaj sad stari, druže, vidi ovo. Vidiš koja je Kaj razlika? Golf će disat punim plućima. Da, opet će prodisat. Znači, glomazna razlika. Iskreno, meni ovo izgleda kao da nije rađeno zadnjih 15.000 km, a ne... Jedno 11. Dođete to sve na isto. Evo samo Filter zraka je instaliran. Imamo ulje ispustiti i imamo šta još imamo? Imamo još dosta stvari. Very nice! Opa. Koliko si promašio kantu? Ništa. Daj mi šaraf. Sve malo na kosu kapnuo. Da sam rukavicom prešao preko kose. Čekaj sad. Evo sad ušlo. Tebe ću ti umastit sve. Ja viš šta se dešava. Sve dobro. Viš šta. Stari filter ulja, na šta liči. To znači da mu je životni vijek odavno došao do kraja. Dva pametna rade servis mali, a nemaju šrafcigera, pošteno. Stara gumica van, nova gumica unutra. Kaj je tak lagano. To je toliko nauljeno sada, ja ne mogu. Kak spada staviti gumicu, evo ga. Sad ju nabit do dole. Na mjesto. Gumica, dobro, gumica se ni ne vidi, ali stavljena je.
Daj mi staro ulje, daj mi staro ulje, daj mi staro ulje. Au. Še. Dobro. Crno. Dobre. A boga mi, tu nemaš, brate mili, ni litru i pol, da ga jebeš. Nije sad. Pa ne zajebavam. Imaš možda 2 litre ulja. Ja bih rađe prvo da vratimo filter zraka, a? A uzmi vrati da ja kuham. A? A ovom setu nema puno alata, ali ima sve što treba. 10 i jeftin za 50 eura. 50 eura, 10. Daj filter goriva! Daj mi ono drugo kutiju, od ulja, bilo čega. Može ta goriva, ajde. Čekaj, imaš tu gumic za zamijenit mali milion. To ide na ovo. To ide na ovo. Niko nije rekao da će biti lagan. Ovo isto posto kamera već. Sad kad sam pricnu pacu. Znači sad držati moramo gledati. Filtar ulja. Ču mene ulja, goriva. Out. Nju. Sve stavio novi, a? Opa! Upalio iz prve, Jeste ponosni danasnim radom, Leo? Brate. Nema ovog ovdje dijela. Svog ključa. Ne upsocam, znam što da mi šeće. Mi ne bi napravili nikakav jebeni mali servis na ovom golfu. Zadnje provjere, lelelele. Preladno je. Jedina stvar što još nismo napravili je filter kabine. To ćemo vani sad ćemo ga ispod, ne možemo otvoriti vrata da se sagnemo, da izvanjamo pa ćemo sad ga isparkirati malo van. Da ćemo sutra da napraviti jer je mrak vani. Nećemo sutra danas ćemo to napraviti. Bacali smo se na mobitel iz jednog razloga, a to je zato što se ispraznila baterija na kameri. tako je. Idemo šta smo napravili ukratko. Mali servis na Golfu gotov. Šta nam je ostalo? Još samo filter kabine primijetit ćemo sad. I čekaj, nisi stavio čep. Isusa ti Krista, znači tako je hladno vani. Aj, pali ga. A ti bi palio auto bez ključa. Najjači, čekaj, ti sad stavio tvoj ključ od tvog auta, a nije kod mene. Ne, evo ga. Dobar. Sad ćemo vratiti sve plastike i staviti filter zraka i gotovi smo praktički. Ljuta kad nam je falio sad ovaj video jako, pošto kamera stoji na tripodu, da možete vidjeti. Zanemarite smeće, to ako želite vidjeti poseban video gdje ćemo urediti garažu, pišite. Kamera stoji na tripodu i snima nas dvojicu kako šarafamo. Tako da falila nam je treća ruka za kameru, a ovaj ćete oprostiti za jedan video. Svakako smo napravili dobar posao, čuj to, dobar posao. Napravili smo najlakši posao, ali nam je najduže vremena trebalo zbog jedne stvari, a to je kućište od ovoga filtera za ulje, nismo mogli skinuti, pa smo morali i šta sve ne, ali to je to više manje za ovaj video. Sad ćete vidjeti još sad da obacimo taj filter zraka i gotovi smo. Kaj je kiš? Nešta.
mislim da to isto vrtiš. Nije li je to ta polugica, nije? A? Mislio sam da je polugica, ne vidimo odavde ništa. Ne mogu spustiti mobitel od tvoje glavurdine. Dugo su klimu. Šta je klima upaljena ovdje? Znaš kak puše? Sad ću reći jednu stvar. Ajde snimaj. Ajde snimaj s druge strane. Znači čovjek je... Možeš svoje, možeš dalje. Isuse, Kriste, znači sam sebe sam... Ne mogu odavde. Od tamo ja ću ovako. Čekaj, sad ću. I povuče se. Tako je, a ne kida se ko što si ti radio prije 2 minute. Evo vidite, i gledaj ona šta liči kad se u životu to nije promijenilo. Vidi ovo. Vidite ovo na šta to liči. Ulele. Da, ali zato ima novi. Problem kod filtera kabine je uvijek što se oni lagano savijaju jer su cijeli, ajmo reći, papirnati. Provjerit. Eto. Evo. Ekipa servis na Golfu je gotov. Ja i Ki smo zadovoljni. Da. Smo zadovoljni koliko možemo biti. S tim koliko je teško napraviti mali servis, nam je dugo trebalo, a i zadovoljni smo. A dobro, dobro, smo da, snimali dosta toga. Lupite like, subscribe, šerajte video, link našeg Instagrama će biti u opisu, zapratite nas i... Imaš ti sad za reći? Pa ništa, to je to. Uskoro će još bolje video. Ovo je sad jebi ga malo sranje ispalo jer nije ovog bilo. Uglavnom, to je bilo to, subscribeite se ako niste, očekajte još puno kontenta i vidimo se. Aj bog, čao!